Khurumjari government job explainer na mayam bu taram no oksari ngasi su mayam gi damakta aina yamna kanarba government job ki update ama pudun laksari ngasi aina pujarak liba video asidi Manipur Veterinary amadi Animal Husbandry department gi post vacancy ni sida laiba post vacancy jing gi maming di Veterinary Field Assistant Primary Investigator Veterinary Attendant hariba post vacancy ahum sini magi vacancy punna 162 vacancy lai hariba vacancy asi regular post ni permanent vacancy odini mya magi qualification salary eligibility criteria number of posts amadi exam pattern na chingba mayam da loina explain to jage mayam na channel sibu subscribe to simiramu video sibu like to biramu Government of Manipur Department of Veterinary and Animal Husbandry Manipur na thokba notice ki matungin na kauriba post vacancy sing asi regular post vacancy ngata odini grade 3 amadi grade 4 gi departmental oba regular basis ta kaubani ahan ba post si veterinary field assistant BHFA hariba post asini matriculation pass orga yare aduga veterinary field assistant gi training course ta 1 year gi training course lower ba candidate sing ogadabani salary si basic ta 27,800 organi ko magi number of post vacancy ji 60 ni ani job post ta primary investigator legini hariba post ji regular post ni 12 pass ki ogani aduga atopa certificate amu chang deko 12 pass tang orga yagani sigi primary investigator hariba post asi magi salary su 27,800 ogani number of post vacancy na ani ogani ko ahum chuba post vacancy jina veterinary attendant ogani regular post vacancy ni matriculation pass tang orga yare magi salary sina 13,490 ogani aduga vacancy di 100 ogani ko total the vacancy je 162 vacancy ni permanent jo oiba aduga certificate ahen bazu sang daba vacancy ngatani ko mayam aduga magi selection to bogi process ju written only ni ko sida interview na chingba atopa physical na chingba ampu yaudde ko written tang na lore magi selection process se ado magi selection mode process se post khudi mak loina written da tawra loini hai ko aduga matak ta leriba post vacancy sing asi ju category wise ki loina vacancy reservation laigani ko aduga magi post vacancy jingji kenabagi matungina exam pattern khara khara kenai ahan bada veterinary field assistant amadi veterinary attendant gi oina GK gi question 50 hangani 50 marks keri togani basic mathematics ta 25 question hangani 25 marks keri togani English language ta 25 question hangani 25 marks keri togani total da question cham ogani marks cham ogani ko adubu kanagumna veterinary field assistant gi apply toba targadi basic veterinary knowledge gi question 30 marks ki hangani adu haiba sigi basic veterinary knowledge question si qualifying in nature ni ko qualify tang orga yare sina merit list lepadadi tharoi ko mark aduga ani suba post ta primary investigator hariba post gi oina general intelligence amadi reasoning gi oina question 25 hangani 25 marks ogani general knowledge GK gi oina 25 question hangani 25 marks keri togani quantitative aptitude maths ta 25 question hangani 25 marks keri togani last ta English ki question 25 hangani 25 marks keri togani punna question chamani 100 marks ni SSC gi pattern ga chamana re ko sidi mya question subject mari section mari khaidoga 100 question 100 marks to ne mya SSC ga exam pattern loin chamana ni mya adon mya quali mayam na preparation to matam da su SSC ga exam ga chamana na to ba yare ko written tang na khanduni na mayam SSC gi exam singi 10 level gi 12 level gi exam singi previous year question mock test singba adum hanjin tharaga sigi preparation to ba yagani mayam ado preparation to bagi khwaidagi base oba app si ju textbook sini textbook sigi yearly pass pro se 307 tang piri mayam ado mayam hojik aigi code T2M desina biraga 12% gi discount phangani aduga textbook pass pro je mayam loksin biro aduga SSC gi kaugraba thabak singi loina previous year question duga subject wise topic wise mayam na dudagi prepare toroga sigi veterinary assistant boyro any government job boyro sidagi preparation to bu yagani mayam aduga sida magi notification thokibasi February 29 da thokibani aduga online registration tawbagi matamasi March ki date 15 dagi hawgani last date of registration na April ki date 16 da ogani admit card amadi written examination sing magi online website web portal da update tarokani mya aduga sida lariba magi age eligibility ji 18 years taina 38 years phone aduga age calculation tawbasina 29 February 2024 da calculate tawi adubu OBC amadi OBC maitai amadi OBC maitai pangal gi oina 3 years ki relaxation legani schedule caste amadi schedule tribe ki oina 5 years ki relaxation legani person with disability ki oina 10 years ki relaxation legani adu koina form ji men matamda meliba document sing haidi document sing isagi name sing isana
थागतकदरबा डॉक्यूमेंट्स लोइना आधार कार्ड का मेट्रिकुलेशन का लोइना नेम लोइन मानब होगदबनी को अदुगा मेन बसी मरोइना मेट्रिकुलेशन की सर्टिफिकेट येंगा डेट ऑफ बर्थ चिंबा लोइना एक्जेक्टली सेम मेनबियो अदुगा मैम हाँ 2021 की अक्टोबर 31 दा एग्जाम थागिबा वेटरनरी डिपार्टमेंट की एग्जाम थाग्रबा कैंडिडेट सिंग ओरगदी एज लिमिट से हेंदोप तारगसु एग्जाम तौगनी है हाइरिको अदुगा फॉर्म पेमेंट तौबदसु हाँ 2021 दा एग्जाम थाग्रबा वेटरनरी डिपार्टमेंट की एग्जाम थाग्रबा कैंडिडेट सिंगिदी एग्जाम तौगनी एग्जाम फीसु अदुगा डॉक्यूमेंट्स करी चंगनी है अहमदा PRC परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट चंगनी एज प्रूफ की सर्टिफिकेट चंगनी को अदुगा डॉक्यूमेंट ऑफ स्पॉन्सरशिप फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज तकी स्पॉन्सर तौबगी डॉक्यूमेंट चंगनी मैम अदुगा क्वालिफिकेशन की मेट्रिकुलेशन की पोस्ट की थाजलगना मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट मार्कशीट चंगनी कैटेगरी की सर्टिफिकेट SC ST OBC नत्रगना पर्सन विद डिसेबिलिटी की सर्टिफिकेट चंगनी को इसा रिसेंट की पासपोर्ट साइज फोटो चंगनी सिग्नेचर चंगनी को दुगा मागी अप्लाई तौबगी वेबसाइट से www.vetmanipur.nic.in हाइरिबा वेबसाइट से अप्लाई तौब यागनी अप्लाई तौनब लिंक आई डिस्क्रिप्शन हब्सरमगे मैम अदुगा कनागुम्बा कैंडिडेट अमना पोस्ट अमदगी हेना अप्लाई तौनिंग तारगदी फी पेमेंट तौबसी पोस्ट खुदिंग सेपरेटली लोइना चार्जेबल होगनी को अदुगा अखोइना फॉर्म जे मेन मतमदा प्रिफरेंस खनगदबनी को अखोइना प्रिफरेंस ता ख्वादी पांबा पोस्ट सिना प्रिफरेंस नंबर 1 ख्वादी मथंग 2 3 सुमाइना लोइना थानिंग कैंडिडेट ओरगदी प्रिफरेंस खलगा फॉर्म से अप्लाई तौगदबनी को दो ngasi gi na matang sida video ji tension jarage mayam anoba lakpa government job ki detail singju mayam comment section da habiramu mayam gidamakta detail explanation matam chana pujarake mayam na support of you